lagyo na ning iba at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatili kaya kayongan. At kaya kan timurin. Kaluguran kong kapatad, kanakanla minsan pa, ring kaya katamong kasalanan. Manyawad pakalulo king Dios, batang maging karapat dapat, midawon kaniting banal a misa. Yagkasta pumiyag na nagnan, ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapo ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel lampon santo, at kaya kayo pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasanan tamo, idala na katasana, king bie, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. O iba ning pakalulu, pakiramdaman mo sana ring panalangin mi, ding awos ding sisisi mong anak, amaniga po kya ka king lugod. Pagkaluban mo sanang sala ring kya kaming kaisipan, at papagbanalan ding kya kaming puso. Itinganadwan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Daniel. Nga ng aring Nebuchadnezzar, Sadrach, Mesach, at Abednego, tutupin king kayo bisang samba king kanakong Diyos, at kayo bisang duko king gintong estatwang pepagawa ko. Ngeni lawan yupin, kabud damdaman nyo ing tigdigan daring trumpeta, plauta, lira, sitara, alpa, at ding aliwapang instrumento, duko kayo at samba, king estatwa. Nung eyugawan yan, agad-agad kayong miyugse, king mapaling orno. Isipan nyo galang, king atin pangaliwang Diyos na makaligtas kaya kayo. Ngarang mekibat di Sadrach, Mesach, at Abednego, makamalaari, emi pagnasan ingingatan ing sarili mi. Nung ing Diyos sa kaya kaming susuywan, agyuna ing iligtas na kami king mapaling orno at king upayayo. Kanita gawan ma. Agyang nagawan ita, asahan niyo makamalaari, king eke samba king kaya kayong Diyos, at kaya kaming duko king gintong estatwang kaya kayong pepagawa. Kanita, mi kapaliya buntok in Nebuchadnezzar, at melareya lupa king Moana, karisadrak, Mesach, at Abednego. Inyay nutos na karing tauwana, king ipalireng pitungukdu kapali, kesa king sadya. At inutos nala ring masikandili karing sundalos na, ingigapos dala ring atlong lalaki, at yugserala king mapaling orno. Kabudabot may palundagya in Nebuchadnezzar, king panga pamulala na. Nga nang mengutang karing pamuntok. Talawari ginapos deti nga lung lalaki, at inugse king mikakalukong orno. Mekibatla, ginapos tala, makamalayari. Nung makanyan, nananing ari, o ba't manakit kong apat alalaking lakad-lakad, king libutat ning api. Ela makagapos, at king panakit po, ela man nananubalang, at balamu hanak dering Diyos, ing kapat alalaki. Ngananing ari, purian niya ing Diyos dari Sarak, Mesach at Abednego. Tinubod nga ning Diyos da ing anghel na,
at linigtas na lore tingatlong lalaki asusuyo at manalig king Diyos. Era lapemintuan ding utos ko, at teyara ing biera, kesa king sumuyula at samba, king nino pamang Diyos, subali mo ing karela. Ing amano ning Ginoo. Ing pakibat tamo po, ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan, ulitan taya ko. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Pupurianda ka o Ginoo, ing Diyos ding makatwami, karapat dapat dakang parangalan, kingalang kapupusan. Purian niya ing banal at maligaya mong lagyo, karapat dapat yang parangalan, ngeni at king kapilan paman, pakibat po. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Pupurianda ka, king banal at maligaya mong tuknangan, karapat dapat kang purian at parangalan, king kapilan paman, pakibat po. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Pupurianda ka, king trono mong luklukan, king banwa baboring kerubin. Karapat dapat kang purian at parangalan, king kapilan paman, pakibat po. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Pupurianda ka, ika ang makalukluk matas, king tronong ari. Karapat dapat kang pagkanta at parangalan, king kapilan paman, pakibat po. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Purianda ka, ika nga tsu, king meto sikluban. Karapat dapat kang pagkanta at parangalan, king kapilan paman, pakibat po. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Talakad tamo po. Ginoo manatiliya kaya kayungan at kaya kan timurin. Ing kalabing adwang istasyon ing pangamate ning ginutang Hesu Kristo. Sa sambanda ka o Kristo at layon pupurian. Uli ning banal mong krus sinatbusme ingyato. Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Inyang ugtong aldona ing mabilog am labwad meralumdumya at anyang mag-aalas 3 na ninggat panapon nga nang kinulayit masikan Jesus, Eli, Eli, lama sabaktani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Dimdamda ding mapilan karing takatalakad karin at ngara, awsane ing profeta Elias, ing metong karela, milayang agad-agad, kinanwayang espongha, sinosone king alak amaslam, at inastane king metong atimbu, at sibukaneng pepainuman i Jesus. Dapat nga ding aliwa, albentamo nung datanganepin ning profeta Elias baning iligtas. Minsan pa, kinulayit yang masikan i Jesus at mepatadya inawa. Siklod tangan po.
ing mayap a balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Mayap gat panapon po kaya kayungan. Kumusta ko po? Lalong-lalo na po ring manalbe, karing karelang pibale-bale, pati na ring kabalentamong at yukeng aliwang bansa na makatutok ngeni king karelang TV o cellphone. Mayap abengi po kaya kayungan. At yuta na po keng kalabing aduang istasyon ning Ginoo. Ing pangamate ning ginutang Heso Kristo. Kaya po balo nung di paintago niya mo, pero bala mo at niya kasampat pangatutok ngening aldo ang IT, in pong mumunang aldo ning April 1, na maralas ausan tamo pong April Fool's Day or aldo ding biru or aldo rimpa magloko iting April 1, April Fool's Day. At metong ya pong masakit a biru ing balamu gewana ning Dios kaya katamo ining mituran tamongan coronavirus. At kening birong ini ning apong Ginoo alanang maili mga di tanangan. Nganapin po nitang metong pong kakaluguran at inang tiket para muli ang ining Abril. Sigurado na yung muli, makaplano na nanggawanda, may kontak na la karing puntanda, kay ba't may ka-coronavirus, may canceled ing karelang pamanuli. Nga nakanako, amo nga na ngening panahon ay ti alanang sigurado. Alang kasiguraduan ing egana-gana. Sigurado na yung muli, pero may canceled ing flight da. Kanya nga na, alanang sigurado kembye ngeni. Masalese ka ngeni, bukas masakit ka. Mikit ko ngeni, emubalo, carrier ne pala ning virus ining ikit mo. Ala nang makwalta, ala nang kalulo, bala mo pante namo. Ala nang sigurado ketiking biye, ing Dios yamong sigurado. Kay bat mete yapa. Yan ang sigurado ing Dios. Kay bat mete yapa. Iniing irony na niti. Aos na po kayong English kanini irony or maragul pamanaliwa. Maragul opposite. Irony nga kayong English. Itang tuturo ng irony ng Ginoo, mate ka pa, bayo kami. Sumuyo ka pa, bayo ka maging leader. Paitawli ka pa, bayo ka maging mumuna. Umintindi ka pa, bayo ka intindihan. Magpatawad ka pa, bayo ka may patawaran. Mate ka pa, bayo ka subling miye. Deni ding irony or pamanaliwa natuturo na ning Ginoo. At ala pong shortcut kanini. Panupayayo alang shortcut kanini. Eta pwedeng, miyata na mo, adi po. Tuturo natin ng Ginoo, kailangan tang mate, bayo ta subling miye. Kailangan tang paitawli, batang maging mumuna. Kailangan tang sumuyo, batang maging
leader. Alang shortcut kanini. O nang itamo po, lalong-lalo nang yaning araranasan tayo, iting kasakitan ng pong krisis, manalangin tamong shortcut. Sana migising ta bukas, alani ing virus ay ni. Sana mibalik ing ega-nagana king dati. Sana mayari na ing sabla, ban kanita mibalik ta na ketang dati tang gagawan. Pasensya na po, it doesn't work that way. Alang shortcut, hinga pong Ginoo. Eya politiko, ing Ginoo. E mamirayit at eya mag-under the table. Kailangan dalanan tayo pa mo, dating irony, natuturunan, kailangan tang mate, bayo ta subling niya. Hanggang ing Ginoo, anyang manalangin niya king hardin ng Gethsemane, manalangin niyang shortcut. Iba nga na nung pwede, nako dumalan kaniting kasakitan. Nung pwede mo, nako kailangan mate, masakit, eko bisa. Manalangin niya pong shortcut ing Ginoo. Pero, may kibat ing Diyos. Kita mo man pong manalangin shortcut kaniting coronavirus. Ano pa yayo po? Palagi ako, nakata pakipatan ng Diyos. Kailangan tapamong dumalan kamatayan bayo ta subling niye. Kailangan matetapa mo king ketasan tamo bayo ta ni kabayong diye. Kailangan matetamo karing makasarili tang kapagnasan bayo ta miyeng pasibayo. Kailangan matetamo ketang dati tang balutangan ing ega na gana, kontrolado tamo ing ega na gana, agyu tamo ing ega na gana, pwede tamo hanggang itamo mo, adipo. Panupaya yun? Kailangan tamo pang mate ka rin siklawud arapanan ng Diyos. Aminan alatang akarapat maski nano tamo kayo paya, maski nano ta kabyasnan, alatang akarapat. Kailangan mate tamo bayo ta ni ka bayong biye. Ini po ing turuna ng ginutang Heso Kristo. Alang shortcut kanini, kailangan dalanan tayangan. Etapa man pinatakdaya karing pawas tamo. Etapa man mengalyo karing tud tamo. Etapa man talagang mipako king krus, literal, abong kunwari mo. Etapa man nigkasakit, makisabitano. Ginoo mayari na sa ini, iligtas yu kepo kanini. Ating Ginoo sabyana, kailangan kong dumalan kamatayan, bayo ko subling miye. Kailangan mateta mo, king sarili tamo, bayo dumwal, ing bayong ugali, kaya katamo. Nabengi po, kumpisan ko kaya kayo, nitakutan ko po. Kaya ako yung taong alang takot siguro. Nabengi nitakutan ko. At bigla kong panamdaman atin po atang simptomas ng coronavirus. May sakit ko lalamunan, kaya ko may mangisnawa, kaya ko may patutod. At nakubo katakot, biling-biling ko. Alas 12 nimbengit, tinalakad ko. Manimawas ko. Mig-check kong sugar agad-agad.
100 po sugar. Linwal po para mangan maski na mong ikwa ko king kusina kay ba't migagana ka akong migkera e ako pa rin ipatudod. Inabot kayong rosaryo ko at itang aman wandaring mga tuwang migrosaryo kong patad-patad paulit-ulit ang ganyang mipatudod ko. For the first time po, may takutan ko. Siguro anya duwa na ning Ginoo itang oras sa ita, ing mate ko pa mo. Pero makisabi ko kaya Ginoo alipa, e pangin, e papungin, e king makanining sitwasyon, e po pwede. E po ba no makanano kong may patudod? Makanano kong may labas itang bengi nga ita? Pero kagising ko po, masalese ko, ala ko na naman panamdaman. At andanan kayo po yung metong sining ayal ben ko. Anya pong panahon na rin samurai king Japan. Denggang samurai pamatendo renggang pari. Uling edeburi king katoliko ka rin. Elabisa ring mumo ng Hapon, ing miluban niya, mihaluan niyang katolisismo, ing karelang bansa. Pamatenda lang, renggang pari. Ating metong kongregasyon na Jesuita, liban de rening samurai, pematedongan denggang pari ketang komunidad aita. Tinagande, ing pekabuntok da rening paring Jesuita. Makasiklaw dia ing pari arapan ning samurai. Nga ning samurai linwal ne ing espada na. Nga nakikpare. Kaya katatakot. At suya arapan mo ing taong pwedeng makamate keka. So nga na, katatakot. At suya ngini arapan mo ing taong pwedeng makamate keka king metong asaglit at tinutok ni ing espada na kembatal ning pari. Eman mi takutan ing pari. Eman dino ko. Inarapani iting samurai at ngana. Ika, katatakot at suya arapan mo ing metong at taong makasadyang mate na numan oras. Ika, katatakot nga naning pari. At yung arapan mo ing metong taong makasadyang mate na numan oras. Bagya-bagya, binili ni ning samurai ing espada na. Impari nga itabad maniwala ko balune nanong kabalduga na ning ginutang Jesucristo niyang sinabi ng kailangan tang mate ban kanita mietang pasibayo. Amen. At karenggang kayaduanan tamo nga tamong makisabi king Ginoo pagkaluban mo keng katimawan. Itangan po, Ginoo pagkaluban mo keng katimawan. Para po karing kayaduanan da ring dakal tamong kapatad na manyawad karing kaya katamong panalangin, lalong-lalo na Bernard Sikat, deng Alipio family, Christian at Christine Gozum,
Joseph at Ella Santiago, Emmanuel Santiago, ding magobrana ning Mother Teresa Colegio de Zambales, ding MSWD staff and daycare workers of Guagua, ding kakatamong barangay pastoral council, ding barangay officialis, ding barangay tanod, ding barangay konsihal, lalong-lalo na king San Nicolas First, ding daycare children of Guagua, Charmaine Nicole at Chevy Castro, Christian Sam at Alexa Anli, Angel, Judy, Princess Santiago, Shine and Rain Dumapit, Clay and Sian Santiago, Angelo, Jane and Gabriel Rembulat, MDRRMO Guagua, Eduardo Vitug, Constancio Sikat, Jojo and Yoli Yusi, Kevin and Maria Angela and Lord Ken Yusi, Rosa Gintu, Winnie and Hector Gamboa, Emily and Bong Sikat, Eddie and Wilma Castro, Amelia Castro, Pet and Tess Mariano, Bong Bautista, Lazaro Santiago, Edna Santiago, Romano at Elsa Castro, Erning at Elisa Canlas, Eric and Jeskel Santiago, Johnny and Elvira Dumapit, Ramir and Claire Rembulat, Sazon, Nikdao, David, Gabriel, and Giao family. And para kaya katamuan pong makatipon ngayon ni Ketty at karingatsyo karing pibale-baleda, karing sablatang familia, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng katimawan. Para po karing kapatid tamo mag-birthday, Imaurin Alfonso, Teresita Colala, Elvira Flores, Dolor Sanchez, Carol Joel III, deng Gonzales family, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng katimawan. Para po karing kayadwanan dari Christian Jerry Evangelista, Jaden Coronel, Kane Vitug, Irene Kiambao, Sunny and Grace Gaza, Carl Joshua Kayanan, Michael Benedict Ilagan, Nicky Bautista, Familia Soriano, Manyalak, Marin Navarro, Lay Ocampo, AC Soriano, Sara Nulod, Edgar Garcia, and Infinity Team Crew, John Mark Sikat, Queenie Viray. Then pong tiyakatamong benefactors, donors, den kakaluguran tamo pong sinaw, memye relief kiyakatamuan. Yan Alisa Vitug, Norma Parbo, Marvin Sharon, Princess Serrano, Parbo family, Al Vitug, Herrick Carlos, Moy Vitug, Alona Parico, George Torres, Jomi and Jailo, Barangay San Nicolas 2nd Frontliners, Dr. Melody Young, Dr. Joseph Valentino, George Torres, Rolando Sebastian, Dr. Tyrell Romel and Ann Tolentino, and Galan Tolentino, at ding sablang kapatid tamo, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng katimawan. Para po king kapaldanan dari Ethan Mesa, i Henry, i Carmen, i Esper Ampoy Elay, i Bart Lim, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Joy Espino, Cirilio Cuenco, Purificación Gozon, Marco Ezequiel, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Marta Sevilla, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Clarita Nuki, Beata Canonero, Kate Villa, Jesus Tayag, Ines Gozum, Ligaya Arceo, Francel Santiago, Robert Dagdag, Zita David, Heidi Robinson, Ramon Soriano, Joseph Gozum, Lourdes Colala, Marie Nicole Torregrosa, Gloria Gozum, Herona Gozum, Glenda Vitug, Julie Ann Cabuenas,
Itang Gaza, Remigio Candelaria, Adelfa Serrano, Mario Contreras, Maricor Bituin, Eufrasia Valencia, Leonida Sharon, Aileen Flores, Romeo Cancio, ading sablang nurses, doctors, ampong health workers, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng katimawan. At para po king kapayapan ding Caladwara, Jerome, Crescenciano, Juan Modesta, Leonida, Among Jess, Felipe, Teofila, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Estrella, Pacifico, Junior at Senior, Felipe, Prudencio, Joland, Rodolfo, Rogelio, Angela Francesca, Precious Angel, Teodora, Antonio, Manuel, Jose, Esmel, Lesinda, Malayo, Petronilla, Maximo, Melchor, Purita, Josephine, Bienvenido, Maria Lourdes Zenaida, Jose Jr., Carolina, Policarpio, Maria, Moises, Josefa, Salvador, Vicenta, Cornelia, Hilario, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrudes, Celedonio, Oscar, Miguel, Isaiah, Miguel, Luis, Nicole, Benjamin, Aurelia, Anita, y Julio, ating sablang kaladwang kapatad tamong miyaw na gabi, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng katimawan. Tahimik talangining ipanalangin, denggang kakaluguran tao mo sasaw kaya katamo kaniting kaurasan. Bendisyonan mo kengan o Ginoo, patatagan mo kami kaniting kaurasan kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming miglalang, binyaw mo reting ain, ban parangalan miya, king lagyo mo. Panwanan mula at parakya kami, magilang sibol no sana ning masanting apami kakatawan at sikanan ding kaladwami. Iti adwan mi king lagyo ng Jesus aginumi. Amen. Ing Ginoo manatilia kaya kayungan. At kaya kan tumuli. Isipan niya't luguran ng Diyos. Isipan niya kaluguran. Pasalamat aking Diyos Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay karapat dapat at matulit. Ing pasalamatan takang parati o ipa kapamilatan ng Kristong Ginoo. Ing pamaylasan ing kaya kang anak
minyasikanan para ipasyag ning metuyatu ing pangakabus karing sabla. Arapan ning kekang kamalan, kulang laring amanong iyapse ning kekeng dila, para king lugod mong mayupaya, amayakit kapamilatana ning krus. Uli nita, kambeda ring sablang koro ding angeles, daralit mi ing kekang ligaya, at ngamingan sasabi, Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. Pipno yung banwating yatu, king kekang ligaya, Hosana, king kakatas-katasan. Papalad yung daratang king lagyuning Ginoo, Hosana, king kakatas-katasan. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka dating tinapi ang pong alak, at adun ming itubod may ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan, at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi keka, ing pigkalug mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala, ding kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinuwaning tinape. Pepasalamat yakeka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naning hapunan, kinuwaning kalis. Pasibay ang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo pong ining Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteyo, I Kristo sinubliyang mepye, I Kristo datang yang pasubayo, king kawakasan ning panahon. Iba uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kekang dulang. Katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kekang anak. Ginoo alakang kakalinuan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalain mila, ding kaya kaming miyang ubye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano, no ka rin lapaman, ading sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalulu. Maglapo kaming kapag mulalan at kapurian, pot ang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalangang Amen. Yan po ang tingmetong pamilya, abi-abi tamong mipapanalangin king Dios, karing amano, tiro na kaya katamo ning Ginoo. Itangan po,
Ipami acubanwa misamban yaing lagyu mo datanging kayarian mo ni pamintuan ilog mo ket isulip antibanwa ni pamintuan ilog mo ingkakanan ni King Aldo Ibiemu ke kami King Aldo Kenny ampun ipatawad mo ke kami ding salami ke antiing pamamatawad mi karing di kasala ke kami mangayemu ke paisawul king tuksu nune ikabuskin maro ikabus mo kami o ginuking sablang marok malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi ban king kasopaning kaya kang pakalulo parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming palapangabos Uling kaya kayong kayarian, nating kayupayan, nating ligaya, manggaman king alangangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapaan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapaan babiyak ko kaya kayo. Kaya mo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nunilawan mo ing kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan at kaya ka timurin. Matula tayo pong ibingin ng kapayapaan ng Kristo King metong at metong kapayapaan po kaya kayungan. Peace be with you. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, mapalad tamay tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagas miyay nga mano mo, kumayak na ako.
Mabilan mo pong kababalwan, ang ganya mo pong biyernis, iting misa tamo at pamigunam, karing istasyon na ning ginotang Heso Kristo. Ang ganya mo pong ngening biyernis, ing misa tamo. Sabado po, alata mo pong misa, nung netahimik tanyang isa dia ing sarili tamo, bayo tamo po lungob, karing mal ayaldo, ing Holy Week. Ing misa tamo pong momonandili, wapin po ing Domingo, ning pamaylasa ning Ginoo, o ausan tamong Domingo de Ramos, or Domingo ning Palaspas. Alas 7 po ning abak ing misa tamo, ngening Domingong daratang, Palm Sunday, 7 o'clock ning abak. Eko po mamindisyon palaspas keni pisamban. Eno ko po nung pwede pong etana pupunta kening pisamban, inggawan tamo po, manyabit kayo mas kinanumong bulong karing awang yu ampon pasbolyo. Mas kinano pong bulong aberdi. Kay ba't ako po ing lumibot kareng pibale-baleyo, mabiluga parokya, libutan dakongan po, kabang bibindisyonan ko, ring palaspasyo, karing pibale-baleyo. Eno ko po kailangan lumwal, hanggang manayin na kayo mo, karing pasbol ning baleyo, dadalan ding palaspasyo, karing awang yu, at bindisyonan da kayo po. Kay ba't na po ning misang alas 7 ita. Kay ba't itang Domingo mo ring ita, dini pong ati punta mo pong relief goods. Pasalamat ko po karing ega-naganang migdonate kaya katamo. Dakal po kareni, elaman bisang pakilala, edeman buring pabanggit ing lagyuda. Pero at no po karakal ding binyeda. Miyaniwa po. Ating kung atagal keni adwalang dalaga, abot doreng supot dang relief goods, delata, at dita kaya bias, kitnan ko lang nanulalagyo, edo eda na po sinabi. Hala po karakal makanyan. At hinggang ati po ming relief goods, minabot po siya alos, kubo lang po sigurong kapit ng milyon, ing abalo tamong relief goods, may git 1,600 po. Deti ipamiela karing barangay chapel. Eno ko po kailangan Montaquete. Nung mangailangan kayo, makipag-coordinate ko po karing barangay chapel coordinators you, at ila po ring mabot relief goods kaya kayo keng Domingo de Ramos. Miyaliwata mo po schedule ban kanita etamit milupong-lupong kareng kapilya. Pakibalitan niyo po kapila niya yung schedule ng pamamye relief goods karing chapel yu. Nung sakaling etangan mirasan po, panupaya yu po, baka keng tutuking manipuntang pasibayong relief, epa po yarini. Tatanggap kaya pa pong miyariwang klaseng relief, saka ko midinan kanita. Okay? Kay ba't po magumpisang Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo, at intamo pong recollection kaya tipisamban pasibayo po hanggang enakomunta hanggang karing pibale-baleyo, ating misa ang pong recollection alas 6 ning bengi, magumpisang Lunes Santo, Martes Santo, ang pong Miyerkules Santo. Ita pong Huwebes, ing misa ning pamanos bitis ning Ginoo karing apostol ating tauling hapunan, maganapya pong alas 4 ning gatpanapon. Kay ba't na po ning misang aita, pasibayo po tumurot ko, maglakad, dadalan ing ginutang Heso Kristo, king Lola Nana, idurot kepo king mabilog a parokya. Kay ba't po manatili ak keti kilumpisamban, simpleng Lola Nana, kening altaring gawan tamo, ban kanita mika holy hour, maski sagulimo, bayuta magpainawa. Kay batita pong Biyernes Santo, ing misa tamo, alas 3 ning gatpanapon, ing pamamuge king Cruz. Kay bat na po nita, kay bat na ning misang alas 3, dumurot ko rin po maglakad,
dadalan ing Santo Kristo. Ing ginutang Heso Kristo makapako king krus, lumibot ko karing pibale-bale tamo, karinggang baryo tamo. Kay bat ing misa ning salubong, Sabadong bengi po, alas 6 ning bengi, pamamindisyon api, kay bat dire-diretsiya para king misa ning pangasubling mebye ning Ginoo. Kay bat na po ning misa, tahimik tayang isara ing pisamban pasibayo, kay bat lumakad ko pong alas 6 ning abak, ing tutuking ing Domingo ning pangasubling mie ning Ginoo. Alas 6 ning abak ning sinubling mebye Ginoo, kaya be po ing imahen ning ginutang Heso Kristong sinubling mebye ampoing Santissimo. Pasibayo po maglakad ko padurot kay parokya badakongan bendisyonan. Kay bat isunod niya po ing misang alas 7 ning abak. So deta pa mo po ring schedule tamo nyening daratang amalyaldo. Maniwala ko po, tutukyan niyo ko, manalbe kayo karing pibale-baleyo at abe-abe tamong maus king Dios aginutamo. Deta mo po, dakal pong dakalas salamat po. Talakad ta po para kintauling panalangin. Para karing sablang pamangailangan tamo. Para po karing dakala pakakalulo na makalunos ining panahon ay iti. Para karing dakal tamong kakaluguran na sasaw, pamami relief karelangan, para karela, Bapong Maria, mitmo king grasya, ing Ginong Diyos sa tiyukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamaning buwaning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras, ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. at ing Ginoo manatilia kaya kayungan, At kaya kaante mo rin. bendisyon na kayo at antarayanan ng Ginong Diyos at ing kong familia. Hingip pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king Diyos. May pabingi po kaya kayuan, salamat po king kaya kong pamanagon, mimingat ko po po at ang muli kayo. Thank you po and good night po.